So tumakai DNA test boldia Nunthem uteho Ahmedabad Lhungtau. Khamnathei suchimit nadia KTCF in awareness campaign ball. Kangpopi district nga dharti aba abhiyan Inmun'a ki pantade. Hills mozo vizose tibay keima Mary hungsain kahin lem uve tun tuso aslingin veo hite. Inmun'a le Lhamonna Nunthem singson longdam sa pochendin a ute ho phabetmin Ahmedabad ana zonun akalsong do ho hi thado ni simsom le thumzan nidan sagi veljun Ahmedabad Lhungtau ve akitin ahi. Thado ni simsom le ni thalam nidan khatle minute som thumlegate vela London Gatwick zona Ahmedabad na pat ana lengdo Air India flight AI 171 po ke na a crew member somleni zauna a mihim zanile somli lekhat thina atohi India aviation to sima agimnei loya kisei ahitai hichi thil so a thina tola a Nunthem singson azawhi a insung mi adangin phochin masazongle anuhin ICU a uma he zia ana seido ngamlowu ahin hizongle imangthei ahi ta lo zia thado ni simsom le thum sun kimvela ana he sau ahi Achanu thi aphot je zova anu nemnei thing singsonin hills mozo to akiho na a akamcheng su uma sa pena kachanu hi nume ahi wangin imazosia kalung kasei na pen ahin neunu hi alungzong alinin kitup che na hingmi ahi kait ma ma in kalungsit ma ma e atin aban ima seibe theilovin anangatan ahi mai chanu hi wanga imazo se nume hi wanga imazo sia etani Lhungthem mong isay tayo na pen. So si aki ikalahiin. Niyaw nuhi. Alung nung let nahalin. May chahi wanga. Maantingan. Amay tup cek nahin kumang ay. Ay tiit mama. Lungsit mama. Kumsom ni lagup laki itasa Nunthem singson hi laki itasa len min lun singson le nemnei thing singson cha mili la a chanu changkhat se ahi Manipur boy na masanga chu Imphal olambulena ana chengo ahin boizova kangpopi district headquarters ngambong veng ward number 8 na pansau ahi Manipur boy na kipat masangzep bulte factory kumsang ni le som ni le thuma chu Air India a cabin crew training a anachi a ahin to pai pai ahitai To sit na thina atu na chunga kangpopi local MLA nemcha kip gyanin zong Lhungthem na le a it na sangta aphongin ada tha insung mi te Lhamonna thuthot anei ta thlonin Inmun'a Nunthem singson pa ko ma no ma choldo din zong vai tha na anezin ahi Alang khana KSO General Headquarters KSO Sadar Hills chule kiloi khom na dangdangin zong Lhungthem na le insung mi te Lhamonna thuthot anezun ahi Hotua akikhop now TBA kangpopi hobung mi te le kangpopi district headquarters mi ten achen now Inmun'a insung mi te Lhamonna din atopi vin Lhamonna la san taunan insung mi te a Lhamon zingun ahi Kangpopi Town Judges Fellowship KTCF Makainan, Kangpopi District Headquarters Munchumchoma, Khamnatheya Lopchu Meeting Ahipoi Ti Thupi Mangchan, Gamsunga Khamnathei Ho Suchimit Nadin Awareness Campaign na sata akhat anabolovin ahi.
Nute Kaisang Downtown IT Road le Kangpopi Muna Sunpi ni Sanoya KTCF Lamkai Hon Khamnathein Hinho Asu Chat Vai le Asu Lim Keu Se Hilova Gamsung Ki Vai Hom na le Insung Machal Theilona Asu Do Theidan Mi Pizza Adin Ana Thangsap Ovin Pathin Lungdeilo Ahi Dan Zong Ana Thangsap Mun Ahi Khamnathei ne ho se hilova sumkolvei na a manga azu ho le aleibol ho inzong pathin lungsat na ahung thun ka a anga aloi divin a thangsap mun ahi Hichi awareness campaign chi tha sungin khamnathei da tha na ding to kisaya kisim la ho sa na zong anizun ahi Tuma sanga Kangpopi anti drug cell anna kitichu Kangpopi nisa bantin amin votavin hichi awareness campaign to thana khamnathei khol na zong anei diu ahi Insung mai sa simpan tauhid kanu kana kafe sopo natsa tekyan ina ho na ve sohi na Khamnathei abon chahu bahi hejun tunin ngai tu utin igam sungwa hechi khamnathei izowa inewa idowa hin khutam ta ki chan ta pathian jong lung hai kit lo pathian ki pa na jong kit lo lai igal nei lai ta wa jong gal len na di thei na lai Hichi khamnathei thil phalo igam sungwai nam sungwa thang de anei lai ta wai van pathin ei pan video he ti hi kine boham ti tunia he challenge ki bol no hi tunia thil ki bol he le hichi benela kun hen belaw hen khamnathei ja lop chumi ching he poi ti he topic ki mangza heta chu open awareness ki bol hin khamnathei lama icho jo si hi aki ball hi nu te kai langa ki ball de hin ai ti ru na ki ball hin chu tiang le chung lang kang pu pilanga ki ball hin ya ju tu nya ki ball pi pen he awareness khamna thia ko na ki kang se ding chu tiang le zu lang hen lang chu tiang le ki ve na lam hen lang ne lang hen lang don lang he jong le ki kang se na inei the na ding wa inam dam na ding wa tu nya he khamna thei langa ko na awareness ong ki ball hi tu nya se do no mu che hi le igam sung wa pathin dei lo khamna thei Julesa da chom gam sungwa itu luwa ikive wa kalba le bol ho he pathin alung hai ta poi ti he pakai tha ho akona pathina kuna vision mu do khat hi ja ichi gam sung isu thiang le tunia yen the naw igal lel no ho jong pathin ei jo sa du he ti he kinep na pa sol ho ma kai na noi za gam sunga ti taute taung sunga kangpu pi taung sunga taung church fellowship hin taung committee hin Youth ho hin women ho hin chutiang la police lang hin chutiang la organization ho ita cha bon na ki loi khoma hichi anti dak sel ai lo le anti dak sel la kuna ni sabon hin kita hin ki bol hin zo zo si he inam su dam the na dinga ki bol hi tiong he isei do nomin mi pi te koma e chun ke ho se bola phachum de pon mi pi ho azu ho ane ho adon hon ikisi uwa pakai lam ibel divin tunia he ji kangwi nisabon thalhenga taung church fellowship vice chairman hin mi pi ka hin te bo hin Nikho som lenga tiju Sado nisim som thumchan Kangpopi district gamkai zo sia chi thading dharti aba abhiyan awareness and benefit saturation camp hi Sado nisim som lenga le hengbung wangkhwa ki panding ahitai Hichi dharti aba abhiyan awareness and benefit saturation camp hi government projects le schemes umho chungchang ahi dia thingthang mi hon ahet na diwa ki gonga ahi Hichi awareness le benefit saturation camp hi agamkaya ki bolding ahi LK company noya gamlego vembit nadia hinko phala kipido kukizo village volunteer kumsom lilegi na upa hencha kipgen vuilem lekin martyr cemetery phaizang muna thadonisim som le thum sun kimdonin kotu makainan anachi thatan ahi Kukizo village volunteer thaki tasa hencha kipgen hi leikot sang herman wangkhu a le thang kipgen chapa ahi Inmun kingon ki chayin za umta ku
Kukizo Village Volunteer Thaki Itasa Hen Cha Kipgen Longdam Sa Chu Martyr Cemetery Phaizang Muna Chi Masa Aloy Agol Ngai Cheng To Thokit Ni Nga Khomdin Reverend Thangsa Kipgenin Thi Op Cheng Zaunan William na Ananeitan Ahi Tunya nang ma kipi do na hi jing ni khwa na nam mi te khan khoding a hi ti lungthima vo pumin zana to thon thla na sang pen jong aneizun a hi Tunai cha Manipura COVID-19 mudo a hi to thonin sado ni simsom le thum chana COVID-19 nat na ne agoma minga ahlingtan a hi Tuni sado ni simsom le thumnya Imphal East, Imphal West le Tamenglonga agoma mi som le nga sample test akibol na a mi thum ti chu Imphal East a mi khat Imphal West a mi ni positive mudo in a umin a hi Tu chana sample test kibol agoma mi som thum le gup a hin hichila a positive hi agoma mi nga a hi Hichitothon hin Health Department a kon advisory zong anakisotan a hi Sinapati SP Dharmendra Tyagi IPS Vet Kolnonoya, Officer in Charge Mau Police Station Inspector Warchipem Ngalung Makainan, A109, B109 Kiweti, G112 Battalion CRPF le 16 AR Mau Zaunan, Mau Checkpost a random checking abol nava, winger khatnakon package ni akichun heroin powder agoma kezini le gram somli lekhat amandoun ahi. Akol Gilnava hichi khamna thei popa hi Bihar Bhojpur district nga kon Raj Prasad Chapa Ansu Raj Kum Somni lesagi ahi ative Mau police station a FIR zi lut ahi ta thonin akiman pale athilpo police khotna pi lut ahitai Sado ni simsom le thumchun Sinapati district hopsunga tungzoi khokoma Songjimin National Highway 102 Ukrul to Tadubi lampi anakha cha khietan ahi Song kitol hin Sinapati hopa a Ukrul le Dimapur ki zotmat na khatse Ukrul to Tadubi lampi hi ating tanin gari lam thazi ana tapon ahi Hichi thil so to thonin agam kaya cheng mi hon lampi sima mopo company na to na chunga lungop kai na sangta anei taw vetin thulut khanin asejin ahi Relief kema ngai lut ta galzam so pi hon khut thema na to a asim asa o thil ho zo na dingmun nute kai thanga thado ni sim som le thumchun DC kangpo pi in anoido officer ho avet tha sa in ahi District Councilor kun ngansi na kipi mo pohole KTC member ho zaunan SDO Samuel Misavin nute kai thanga mun kitup khat avevin agang thei pena asu tup ova IDP hon khut thema asim ho thil ho kizu panding ahitai Geldo dia kul khat chu relief camp sunga hi galzam hon khut thema thil tampi asim do ahitan azu na ding mun anei loze ova sumlepai hol na a pangtheilo ahi Hichihi DC kangpo pi in gel ho na neita a galzam hon khut thema na to a sumlepai kilo na thei di wa hitabang to ogon hi hungki bola ahi